Wakumulithiria wa Miru TV Alhamisi eku nititana mbere boya iri tariki 26 mweri ni 3 mwaka ni 2026 kanko ate oweni kirinteto cia Miru TV muthenya bitawa tiri mbabo na tukiambiria nteto cietu nawe Kalonzo Musyoka na uritirwa angirwa ipwa wekira bitanone mabitha baborithi baraboro elejenzi kaita kamanda bano kuloki Kalonzo na uritira Ruto kuringa cia site na marumi na mpatho. Na sisi tunasema hata we Ruto ukipigwa mateke hapana kulia sana, hapana kuleta matusi, usiseme watoto wapigwe risasi miguu. Akasema juzi ati watalipwa ridhaa. Mimi nakumbuka tulikuja na ndugu yangu huyu Eugene Wamalwa hapa Murang'a, kijana Boniface Kariuki, mnamkumbuka? Si alipigwa risasi akiuza mask ya wale watu walikuwa mbalao watu wajizuie wasiumizwe na tear gas. Kijana akauawa, tukaja kwa mazishi yake. Tunasema haitoshi kulipa ridhaa familia ya Kariuki Boniface. Hatutaona Boniface Kariuki mwingine. Kwa hivyo hakuna dhamana ya maisha. Ni kweli si kweli? Na vile Rigijia amesema hata hiyo pesa ridhaa ikilipwa, wale askari waliua watoto wa Kenya Gen Z, wao ni lazima wakamatwe na wapelekwe mbele ya mahakama na wahukumiwe. Wangapi anasema hiyo? Kwa hivyo Kenya kumekucha. Leo hapa tukiwa hapa, hatutaki tena tukiwa Kaharu, mahali ambapo Kiharu ikizungumza, nyinyi mkitoa tu pumzi Kenya nzima inapatwa na homa. Sijui kama unaelewa hivyo. Watu wa Kiharu wakitoka Kenya ina take notice. Songoria bakidini ya kaunti ya Meru ni bauditi thirikari kuyuketa aleni kenda kuthiria wamba bwandethi na kinya anto korowa uwetethene irenda kuyukirwa itagira mpui na timi semanio itino tethio nikenda kutira ukaria bosoka. Mwandiki wetu wa Nteto Mutugi Okiambi nwina riboti hiyo. Nyuma ya muchemano jwarongirwa ukaria batongeretu ni waziri ukaria Bwandene Kipchumba Murkomen Teresia tigania jwa guchwira ntaira ntabariko ya wamba bwandethia mwankene jwa Meru na kaunti Muturi ya Isiolo. Athenjeri Murungu aja kaunti ya Meru ni bakolomba thirikari kujukia ontobubu norito na gutigana mechemano ya magita kwa magita ende kujukia matagara ya jampui manto jau jago tuika ja kwaraua mwanka ja thiria ana betu na inya kwa tuika njaira nyingi cietigwa na antigwa na ekorontigwa onto baraba inge bakwira kora ne arume na gita riria turi thaa ici ingwitikia ira no Meru igita riria okara kwiro imicemanio tureteri yanga imbie kuthithu akaire micemanio tutikuona ina gitumi onto micemanio erere tikura te akaijeta kuthura ituo itengo bia polisi kana bia NGSU bieta kuija kurigiria ng'ombe iria ne antu orinde baingugine antu betu bakuragwa muno ana bagukua muno ng'ombe ikiagwa na mwankira u ututu kuona thirikari icukitie atua ya kumba kurigiria kana kumba gutethia ni atia bomba kurigiria mantu zaria nonto oigita leonde bakaraba kiajanaga excuses kana bakaijana mikakati ira bakuzokia kana ira bakuthithia lakini tutionaga actions igitiki place nandi ikyo kiratumire kinya antu banjuri ncheke baumira bogokeja kwitha thirikari tibatethia nandi bo barienda kuitethia na njira ya gikimeru gradational nandi na tutule antu bakanisa tutikwenda mantu zeta mbere kuna mianka nonto batu ana betu ibaba okua akuru ibaba okua na kinye ekuru batikwanda thai imbura gekura akuru batiwanda miunda ombire ndiguru igakaratia Meru county gakaratia na ndiguru area na area ino irio bira bingi biumaga iyo ndore kuringana nabo athenjeri bakaragantere irumiri ni thina iji ni banogete gukamata Merigo na thirikari irio bakenda riu thina iji guchwirwa ntaira Bishop wensetu mapasta wensetu bakonoga ikuthikana rutere ruria batu no tututigwa Merigo ria tutigirwe kuruntigwa twatigirwe inya ana antigwa Merigo ria tutukujukia kwa una mpwe turiuria thirikari na mpwe mantu ja micemano ja ukinyago gutunogia atua ejukiwe ya haraka kuija kwithirwa nare antu bagutiga okuo na ng'ombe igucoka na mpwe no ntu utikinge tukuwa itutongeretie na tukaritie ria twatuika Bishop uria wina aria na karitia na antigwa kaba kuongera na
aritie kuruntigwa kaba kuongera thirikari iriwe imucemanio yeja gwika tukarea kwera kethira bejete tuthurira ana babe tubeta kwandikwa riu beja kwa enturera yetu itukuigwa turi achungaji turi bishops twina nkoro cietu cikinyereka muno nontu mirigo yonthe ikiri bautwiri nontu bwa kuthika antu tukuthika tukunoga na tutikwenda kuthika na kairi katukuromba thirikari thithio ntu bu na mpui sana bacho entaira uria untu bura bukarungama nontu kinya kuthomithia na antigwa bautu turi athenjeri Murungu tukunduthomithia na antigwa na tukunoga ikuthomithia tugukaria kuruntigwa na tukunoga igukaria ninge nkurukia atiri kija kuria na kunywa antu bara bati kuria nikieba kira kinkorone ciao nontu iba ukira kwija kwithukirwo tuko na kinyana bao bati kuthoma nontu bwa kwithira into bira berairwo berigirite ng'ombe ciao na mburi ciao igweta ikuthira baetigwa bakariu kwa underomba untu bora ibo shughulikirwa na alaka muno. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Mbita Mutugi wa Kiambi. Sana mwandiki wetu wa Nteto Mutugi wa Kiambi na ntubariboti na njira inkinyaniru na tutana mbere na nteto cietu na bo akari ba icio mbunge kia Tigania East ni bauritu kwa tambaru mbunge wo mpuro aburi ori thurano bya mwaka yongiri 2027 bikwereretie akiaire mwirigikiranga awete urutingwe bwa mpuro ni bosindite bwa bunge ba ukabere awete kumwa tambaru kukareta wetira mbere nkoloki Adams Mutwire wa Derenja na wabanganitie riboti. Antuba mawathe akuru na akuru barakuru amana ntuwe bagunekete na bekoro kumakiro bisia mubunge washio mbunge Tigania East mporo abori arako zonse manager Alfred Muri Keranga ora wetete na mbere mo yani bobekora bi akiare kiri wonde mikiro na karama awete mporo abori nonete kuina bataya guchwera antuba batu ichio bobekora bi kenda betete na mbere mo karere yoro kubateri nae Mheshimiwa mporo aretene barabara nire mawa basari chia nawa irio bitu biona Mheshimiwa mporo akaithira atetene barabara endi bwetiri mawa ni uma kana te uma basari ciana ite ya cia ndei school ni uma kana te uma tuile atoto te ona wa ni uma kana to etuma inyanto beana unturene obakacia no bwira mantu ngenye ite kweleka menyeni mporo wenu na bwaile mwanya uri mporo aretena na rantu barabangi baretene no tugetha ati mporo aretene irio bibiti kinyaru ari bienderwa town na ikankwenda obwira thirikari aya na irio itea na mbeca cia ukamata na itea na nyambia cia kubokora transport yepo kona ile waru ari nyangari ile wa Mheshimiwa mporo no alo amirite kila kitu no amikirite mauta no akuria ndereba na kila kitu mwanka iro byombo bukinyelano thirikari kaya na irie itea na nyangarama kuende into byoko na Mheshimiwa arombete na kaya na ngari kenda byombo kinya kibatwe antubetu bashia nkuruki kirangana oretie kariba bethire bakialelo ruchingu wa mutongoria bakiringa kura kirikithurano kya mwakongire 27 mono akibaromba wete na mbere kumba kwitha kiwata mubunge weshio mbunge Tigania East mporo abori mbaru poro nabo karetie nabo tumere metho kaitaka bya na barabange korona iria bi kaitaka bya korona basare disku kaitaka bya kwera mbati certificate mekindori kaitaka bya kwera fatalisa mekindori kaitaka bya disia yetu ni akura akwenda obwira ile ni manto pole pole tukiandika 27 ya kinya tutumire metho twegera mporo kura chonde kikaba Nkiripotera Meru TV kumatia Mbetanda Msmuturia wa Derenja. Adams na wari waziri wa urimi na gavana wa Meru Peter Munyana atumirite mibango yawe ya kisiasa ya mwaka wa 2027 harawete harienda itikia gavana a county ya Meru. Munya arete bo nyuma ya video ya Nick Brugo kutamba akiwa Munya na arerekanya kamunini rais kirithurano bikiluku nende Munya na wete we arenda utongoria county ya Meru. Mwandiki wetu wa Nteto Defo Gituma nowe nasio
Akiariria akiama ba PNU Peter Gatirao Munya ntere cia South Imenti na ugite kiri kithurano kijite kia mwaka jwa 2027 akaromba giti kia ugavana. Sina mipango ingine, mimi nataka kutafuta kiti ya gavana wa Meru. Meru imepata shinda mingi sana na inkwenda itharimo bia Meru nkiuma mbitete ochwa vingi nara wa muntu tera aringairo eraku Tinja. Nara mutongeria ujo aitete miario yeje nyuma ya video gwita mitandaone yani Kimburugo akiugaga Peter Gatirao Munya akajukwa ni friend Matiang'i jamunini wawe untu buria Gatirao Munya nande atejaniritie na mbere Matiang'i iboyaga mono ikwithira onete ajukie Munya ethere deputy president oe kiama kioe kia Jubilee mbuge batwe this time ndienda ku request Munya aka handiko ore atura kwa handiko ja last time ore atumire twarusi gite kia deputy president na akiejagwa this time ndienda kwira Munya nondo Jubilee eraugire noe bakwenda and deputy president o Matiang'i Munya ndienda mwira thai Meru yonthe batwe twenyumewe na batwe as long as Meru ne kuona gite kinene ndene thirikari tukia twe supporta Munya na Meru yonthe gakaranthi kuma Njuri Ncheke kuma viongozi biria bitwire thirikari ne twenyume Munya bunkake nonto neria withindro gite kia governor na netikiritie na gwatuika ka deputy president wa kiama kia Jubilee. Nkuruki Peter Gatirao Munya na ugite Raila Odinga na mutarite ari umoro ka munini wawe kiri kithurano kithiru ende untu buu ni bwethire bukigaruka mbere ethira gitangacwa indiwa kwanza nikaambiwa utakuwa running mate. Sasa nikasema sio ni kitu kizuri wakinya miongea tuire itevivie muroyo endo kero karani mitiri na we qualified na ituona twachinda tuko tayari, si unakubali? Ndio unika kamata hiyo bendera ya Meru niweke juu kule. Tukaenda sasa negotiation, baadaye nikaambiwa mambo imekuwa ngumu, acha tuchukue huyu mama sababu ya kina mama wako hivi na hivi. Nikasema kweli mmesema hivi? Ambiwa gender nini? Nikasema sawa. Nikaambiwa sasa wewe utakuwa minister wa agriculture and utakuwa chairman wa kamati ile inaitwa productive sector, you'll be coordinating economy because unajua hii mambo. Anyway, long story short, tukaingia tukashindwa kura. Bwe bokenda bwe kumi kuma ge Peter Gatirao Munya na ugite na giregite nontu Martha Karua na Raila Odinga kura chao itethire iking'ana. Urato chwaira chindwa kithana chindirwo ininga chinda kiti kiakwa kiari one kiawe kenda mbona kiao kiawe gikura kwenda bwiri kakwe kiuria ngenda bwiri kuria na inchokerwe ta muthia atiriri ngi umuria iti giakwa kikumura uria atia euni hatweta i law condition precedent no mwanka bobo kareke kenda bobo itatia boto meta in law yuto kiritana na kana tukithoma bobo timio kareka bobo taitatia nende bro bwiri gukareka kenda bungi bukareka iburere gukareka ko kwenda uchokerwo ni koriti nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam.
kuongela sababu uritwe kutrina na kinya kuatila na barabara na yewa mwanya yayaritwe kiri masindano ya Duro School ya Kamatungu Primary, kiri masindano ya sub county ya primary na junior secondary. Mwandiki wetu wa Anteto Ndagara Waiguna Novenasio. Kere machindano mandwiro maruthikite kianini gia Kamatungu ma sub county Tharaka South arimu bagwete mbaru kithomo gia Simbi kiria bakugiga gutetheria na kumenya na gukiria talenti ciao bakiuria thirikari kuthi na mbere kugwatira macukuru kiria manto mege mechetho na njira kubongera kigeni kwithorwo kiria batengeretwo gitikogana Ojore Porotasio Muthongo mwalimu munene wa cukuru ya Kagoma Primary. Na kwa kweli mimi aswa kama mwalimu nasema kwamba hii curriculum ya Simbi hii ni curriculum ambayo hasomi mwenyewe ninaipenda na ninaiunga mkono kabisa, kwa sababu kwa upande wa wanafunzi watoto imedhihirisha kwamba watoto wengi wana vipaji tofauti ambavyo vinaweza hata kuwaletea mkate ama mshahara katika siku zao za uzoni. Na hivyo basi ninashukuru serikali na pia nikihimiza kwamba iweze kusaidia mashule na vile vifaa ambavyo vingeweza kusaidia wanafunzi waweze kushiriki ama kuzidisha katika michezo kwa njia mwafaka kabisa. Vile vile kwa upande wa walimu tunaonelea kwamba ni vizuri serikali inatusaidia kabisa, lakini pesa ambazo zinaletwa hapa shuleni kuhusiana mambo na michezo ni pesa kidogo sana, na hivyo basi inachangia nambari chache ya wanafunzi kuhusishwa katika mashindano. Kuna watoto ambao wako exceptional, they are more talented na hawana sponsors, na wazazi wao pia wako humble, hawawezi wa support the next step. So serikali ikichip in isaidia watoto, watakuwa wamefanya kitu ya maana sana, kwa sababu inafika kama wakati mwingine sisi walimu ndio tunasupport hao watoto hata kwa a lot of things, lakini tukiachiwa kama walimu hatutaweza. So gaba kiure kinyashari gutigeri bako watambaru wanabao mona baraba kurudha bwega kireme shedho. Ningeimiza kwa wazazi, mtoto anaweza kuwa afanyi sawa darasani but kwa talent amebarikiwa. So what is there for our parent ni wasupport watoto, wasupport walimu. Ni makosa hasa sana kwa mzazi kumzuia mtoto wake kushiriki katika michezo, kwa sababu mtoto ule huenda katika masomo yenyewe, masomo ya darasani hajiwezi, lakini katika kazi ya mikono mambio huyu mtoto wako na talanta ambayo inaweza kumfanya aende zaidi na pia aweze kupata pesa mingi kuliko mwenye ameajiriwa kazi ya kalamu. Kwa hivyo mimi nawahimiza wazazi wote wakubali watoto washiriki katika michezo na bila vikwazo vyovyote. Mama mali maoni mabora gukarikire majina na mandwiro ino. Jina ni Kimathi David Julius kutoka shule ya Mathunga, na mimi ni coach wa timu ya basketball ya girls, na ni mara yangu ya kwanza kufika sub county na tumewin the first game, na and I'm very sure hata finals yenye naenda kupiga very soon nitaenda county because my girls are motivated and they are strong, na tumepiga Kamatungu 12-4. Nasema mimi nina furaha sana kuona watoto vile wanashiriki na pia walimu pia moja kwa moja wakiwasaidia katika hiyo kazi ya kuona kwamba mbio imefaulu kama ilivyokuwa imepangwa. Jina yangu ni Justin Muchelia. Shule ni Nkonyini. Nilikuwa nakimbia mbio 100 na 200. Sote nilienda namba 1. Kuma kianini gia Kamatungu riri wandini ya Marimanti kichigo mungia kia Tharaka nkiripotera Meru TV ritoka Mbita Ndagara Waiguna Ndagara. Na tutana mbele na antesa yetu na we chief wa municipality ni Madam Margaret Kairuthi na ureti akariba municipality kumwatela na kinya kumwatia ngwe nkoloki na asokireti nkadho akariba municipality harawete arakinyete dhaini akariba municipality ba mukinyithiti mwandiki wetu wa Anteto MC Mutonga na utariria nkiloki. Margaret Kairuthi Gakuvi uria ni chief wa municipality nombite kwithirwo akiaria na kuria mwingi jumbe kwithirwo jukimutetheria kiri uriti bwa ngugi amwe na gucokia nkatho akiugaga au akinyite ni antu batumite omba kwithirwo agikinyo na njira ya kumugwatira. Mbita wa Margaret Kairuthi Gakuvi undi chief wa Meru municipality location ire ina sub location inya itagwo imwe kaga ingi getwa
township ingi gwetwa Mwiteria na Gakoromone ibwega nontu bwegita riria mbithiritwe ndi ngugine ibonete support kuma kiri antu mwanya mwanya na kinya ntukwena arua ankwenda kuromba muntu wothe orokumbona muntu wothe orokumbigua ingukuromba metho jakwa jatiumba gukinya kila mahali ndakuromba gugwarori we ambassador kana we mutuma wa ofisi yeje ya chief municipality ukaeja kweona untu bukuthithika butibugi ugakira ndakuromba undingire umbire ikenda tumba gutethania mantu jara nkuga jatibugi ya kwithura kwina wendia bwa banki wendia bwa nchobi ana bate gwita skuru kwina gintu tugwita gender based violence nara kwina akuru bakuragwa kana bakwithura bakithulumiwa na bate kwenda kwaria no mbite kwithirwa akiaririria andu acia nja na nkuruki ona kiri kugwatwo kwa inya ja untu buria bwenderete muno bwa ana batuiji kana arume kugwatwa ni bangi itwithiritwe twina challenges nontu bwa development rira mwana agwate kiinya akathithirua sex na igita riawe ritikinyite kana kinya ana bangi bara baina mawathe mbalimbali bakathithirua mantu jaria gwitwo sodomy kana gutumirwa na njira yao ya gwita kioro inkurombo keja kono uthuku bunthe bukithithika ugakira wakira untu buu bwithithikira muntu utikwenda kwariria bwawe nawe ntuku ingi bwa kuthithikira bwarega kuthithika wakunja bukathithika ki mwaro nyakwe ki mutano nyakwe ki aturi baku na kinya kiri achore kou tumireni twarie ikenda tumba gutethia community yetu uma bwakama jau nijo ndaikia kwithirwa nkigua na nkiona mbita MC Mwitonga nkiripotera Meru TV Tongani tukira katanta kiri nteto cietu muthenya yorwarenga kondera kaita akea bitabatiri mbabu